Goed, die volgende gedig waarna ons kyk is die hardloper van Ernest van Heerden. Met wilde maar met suiwer hart het hy die woeste wedren vel begin en elke myl met rappe voet getart. Hy sou die vlugste lopers nog oorwin. Sy hart het hoog geklop, sy bloed was heet. Die winde het sy hare golf gelig, met snelle draf het hy die baan gemeet. Die vreug van spierkrag was op sy gesig. Hy het geloop met stormdrang in sy bloed, sy ademstote hete wind gejaag, die see se branding in sy strenge moed. Toe hoor hy reeds die donker bitter vraag. Wie is die ongesiene makker in die loop, van wie die voet langs syne die wind, van asem agter hom, van wie die hoop, dat nog 'n bors die dun wit lint mag vind. Die vreemde spanmaat het hy nie geken. Nooit hardloop hy weer sonder pyn of vrees. Hy weet, al het hy nou die wedloop gewen, die ander man sal eendag eerste wees. Right. Die agtergrond van die gedig. Die skrywer van hierdie gedig is self 'n kragtige sportman. Hy het aan atletiek, swem en gimnastiek deelgeneem en as gevolg van 'n vaskulêre probleem is sy bene geamputeer. Hierdie gedig is dus in 'n mate 'n spieelbeeld van wat hy as sportman beleef het. So the author of this poem himself was an accomplished sportsman. He took part in athletics, swimming and gymnastics. Because of a vascular problem in his legs, they were amputated, and the poem therefore, to some extent, is a mirror image of what he experienced as a sportsperson. Die titel van die gedig, die in die titel verwys na 'n spesifieke hardloper of 'n atleet. Die titel verwys direk na iemand wat aan 'n wedloop deelneem, met ander woorde 'n atleet of 'n sportsman. Die wedloop waaraan die hardloper deelneem, is eintlik die lewe self. Die spanmaat of die opponent wat hy gewaar kan dan ook wees die dood of ouderdom, homself, hy veg teen iets in homself of strewe na beterheid. So the title, the or the in the title refers to a specific runner or athlete. The title also refers directly to someone who takes part in a race, in other words, an athlete or a sports person. The race the runner takes part in could actually then be life itself. The teammate or the opponent he may perceive could be death or old age, as well as himself. He is fighting something within himself or striving for improvement or betterment. Die bou van die gedig, die structure of the poem. Gedig bestaan uit 5 strofes, elke strofe bevat 4 reëls en die gedig bevat dan ook kruisrym. The poem consists of 5 stanzas. Each stanza contains 4 lines, quatraine, quatrains. The poem consists of cross rhyme, the rhyme in the poem. Typografie, verder, die bou van die gedig, van die vervolg. Die rympatroon, die funksie van die kruisrym is om te beklemtoon dat ons almal worstel met die gedagte van doodgaan wat op een of ander tyd ons pad kruis. Die streng rym dui ook op die dissipline wat dit verg om 'n lang afstand atleet of selfs net 'n atleet te wees. So the function of the cross rhyme is to emphasize that we all struggle with the idea of dying that crosses our path at some or other time. The strict rhyme also indicates the discipline that it takes to be a long-distance athlete or just simply an athlete of any kind. Die gebruik van die leestekens in versies 6 en 18 kan die kommapunt met die woord en vervang word. Die kommas word gebruik om die rymwoorde te beklemtoon en na die dubbelpunte volg daar 'n verduideliking. So in line 6 and 8, the semicolon can be replaced with the word and. It was obviously left out for rhythm purposes. The commas are also then used to emphasize the rhyme, and then after the colon, a clarification or an explanation follows. Die progressie in die gedig. Die eerste 3 strofes is die atleet vol selfvertroue dat hy gaan wen en dat hy sterk voel. Na die dubbelpunt in reël 12 verander sy houding en besef hy dat hy nie altyd so sterk gaan wees nie. En die ouderdom of die dood word dan 'n werklikheid of realiteit vir die hardloper.
So in the first 3 stanzas, the athlete is full of confidence and he is going to win the race. He feels very strong. After the colon in line 12, however, his attitude changes as he realizes that he will not always be so strong. Old age or death then becomes a reality for the runner. Die tema van die gedig, the theme of the poem, letterlik, die gedig handel oor 'n atleet wat hardloop of aan 'n wedloop deelneem. Figuurlik, die gedig verwys na die wedloop teen die dood, uiteindelik wen die dood, dit is die verloop van die lewe. So literally, the poem is about an athlete who takes part in a race. Figuratively, the poem refers to a race against death. Ultimately, death wins. This is the course of life. Die boodskap van die gedig, the message of the poem. Die mens is verganklik. Ons is magteloos teen die ouderdom en dood. Eendag gaan ons almal oud word en doodgaan. Human beings are mortal. We are powerless against old age and death. One day we will all grow old and die. Die stemming of die toon van die gedig. Die stemming van die gedig verander van een strofe na die volgende. Aan die begin is die stemming geesdriftig en vol energie. Woorde wat daarmee saamgaan, wilde, getart en vreug. Dit verander in strofe 4 na onsekerheid. Die hele strofe is ook 'n retoriese vraag. En die toon in die slotstrofe is een van vreesbevangenheid of gespanne. Die woorde wat daarmee saamgaan, pyn of vrees. So the mood of the poem changes from one stanza to the next. At the beginning, the mood is very enthusiastic and full of energy. Words that go with that is wild, defied, and joy. It changes in stanza 4 to one of uncertainty. This entire stanza is in fact a rhetorical question. The tone in the final stanza is that of being fear-stricken or tense. The words that go with that is pain or fear. Die oorkoepelende metafoor, die overarching metaphor. Die atleetse wedloop is simbolies van die lewensreis. Die dun wit lint in reël 16 is die einde van die reis. Die ongesiene makker in reël 13 en die vreemde spanmaat in reël 17 is dan simbolies van die dood of ouderdom. So the athlete's race is actually a symbol of life's journey. The thin white ribbon in line 16 is the end of the journey. The unseen mate or the unseen friend in line 13 and the strange teammate in line 17 are symbolic of death and old age. 'n alomteenwoordige spreker of 'n derde persoon spreker is teenwoordig in hierdie gedig. Hierdie spreker is objektief. Hy lewer kommentaar oor die wedloop. Hy ken die gevoelens en gedagtes van die hardloper. Die hardloper in die gedig dien as fokalisator. So the speaker in this poem, the omnipresent speaker or the third person speaker, is very objective. He comments on the race. He knows the feelings and thoughts of the runner only, and the runner therefore serves as focalizer throughout the poem. Dan begin ons met strofe 1. Met wilde maar met suiwer hart het hy die woeste wedren vel begin en elke myl met rappe voet getart. Hy sou die vlugste lopers nog oorwin. With wild but with pure heart he began the fierce race intensely, and every mile he defied with a swift foot, and would still overcome the fleetest runners. Die W-alliterasie, die herhaling van die W-klank, versterk die intensiteit van die wedren. Dit is nie 'n maklike wedren nie. So the W-alliteration, the repetition of the W sound reinforces the intensity of the race. This is not going to be an easy race. Met wilde hart, of met wilde maar met suiwer hart. Die atleet is opgewonde, bang en positief oor sy wedloop. Suiwer, hy weet hy het hard geoefen en kan die kompetisie wen. Hy is gereed. So with wild but with pure heart, the athlete is excited, afraid and positive about his race. The word pure means that he knows he had trained hard and that he can win the competition. He is ready. Die woeste wedren,
Dit gaan nie 'n maklike wedloop wees nie, maar hy is gedetermineerd om te wen. Fierce race, woeste wedren, fierce race. It is not going to be an easy race, but he is determined to win. The word fel beteken kragtig, gedetermineerd of sterk, fiercely. Hy het die wedloop vinnig begin of vinnig weggespring. So the word fel means powerfully, determined or strong, fiercely. He started the race fast, he set off quickly. Elke myl, every mile. Hierdie is 'n lang afstand wedloop. Myl impliseer langer afstande, dit dui ook aan hoe oud die wedloop is. Myl is 'n verouderde meeteenheid, deesdae word kilometers gebruik. So every mile, this implies that this is a long distance race. Mile implies longer distances. It also indicates how old this race is. Mile is an outdated unit of measure. Nowadays, kilometers are used. Die woord rappe voet. Rappe beteken vinnig. Die atleet hardloop vinnig. So rappe means swift or fast. The athlete is running fast. Die woord getart kan moontlik daarop dui dat die atleet nogal arrogant en uitdagend is teenoor die ander atlete. So the word to tease could imply that the athlete is rather arrogant and challenging towards the other athletes. Vlugste lopers, die beste, vinnigste hardlopers of atlete. Hy is selfversekerd, vol selfvertroue dat hy die voorste hardlopers sal inhaal of die wedren sal wen. So die vlugste lopers, the fleetest runners, the best athletes. He is very self-assured or confident that he will catch the leading runners, that he can win the race. Die woord nog, as ons kyk na die woorde sou en nog in die gedig, in hierdie wedren is hy nog besig om die ander atlete in te haal, dit dui op toekomende tyd, hy is nog nie die wenner nie. Would and still, these words indicate that he is still busy catching up with the other athletes in the race. Future tense implies he is not yet the winner. Sy hart het hoog geklop, sy bloed was heet, die winde het sy haargolf gelig, met snelle draf het hy die baan gemeet, die vreug van spierkrag was op sy gesig. His heart beat high, his blood was hot, the winds lifted his wave of hair. With rapid trot he measured the track, the joy of muscle power was on his face. Die woorde geklop, bloed, spierkrag, dui op lewe. Die hardloper is sterk, sy gees is nog in 'n goeie toestand. So the word beat, blood, and muscle power indicates life. The runner is still strong, his spirit is also still in a good state. Reël 8. 'n Mens kan die vreugde op sy gesig sien soos hy die wedloop hardloop. Die ekstase van die wedloop is duidelik op sy gesig. So in line 8, one can see the joy on his face as he is running the race. The ecstasy of the race is clearly visible. Sy hart het hoog geklop. Sy hart het vinnig geklop as gevolg van die inspanning of die moeite wat dit gevat het om seker te maak dat hy wen. So his heart beat fast as a result of the exertion or the effort that it took to make sure that he wins the race. Sy bloed was heet, sy bloed het warm of heet deur sy are gedruis of geklop. Dit dui ook daarop dat hy passievol is oor wat hy gedoen het. Heet beteken warm en dit kan daarop dui die durf waarmee hy die wedloop begin. So his blood throbbed or beat hot through his veins. This could also indicate that he is passionate about what he does. The word heet means warm. This could indicate the boldness with which he had begun this race. Winde het sy hare golf gelig.
Daar was 'n ligte wind en die wind het sy hare laat regop staan, opgelig. Dit kan ook verwys na die krag waarmee die atleet hardloop. Hy hardloop vinnig. So there is a light wind and the wind made his hair stand up, lifted. It could also refer to the force with which the athlete is running. He is running very fast. Snelle draf is veronderstel om te wees snel of dit beteken vinnig. Die persoon hardloop vinnig. So rapid, he's running fast, he's running swiftly. It explains how fast he is running. The word snelle was used because of the rhythm in the poem. Die snelle is gebruik terwille van ritme in die gedig. Die woord gemeet means measured. Hy hardloop 'n taktiese wedloop. Hy beplan presies hoe vinnig en hoe ver hy moet hardloop. So the word gemeet means measured. He runs a tactical race. He plans precisely how fast and how far he must run. Met snelle draf het hy die baan gemeet. In versie omgekeerde woordorde, hy het die baan gemeet met snelle draf. Die woordorde is omgekeer om A, die woord gemeet, in die eindposisie te plaas sodat dit rym en dit beklemtoon ook hoe vinnig die atleet hardloop en weet presies wat hy doen. So we have an example of inversion, reversed word order. It should have been, hy het die baan gemeet met snelle draf. He measured the track with rapid trot. The word order in this case was reversed, so that A, the word gemeet, measured, would be placed in the end position so that it rhymes, and B, it also emphasizes how fast the athlete is running and that he knows exactly what he is doing. Die woord spierkrag verwys na die fisiese liggaam, die lewenskragtigheid, word hierdeur beklemtoon en hy is uiters 'n dinamiese persoon. Die hardloper geniet dit om te hardloop. So the word spierkrag here refers to the physical body. The vitality is being emphasized here, and he is being described as an extremely dynamic person. The runner is enjoying the running. Die woord vreug verwys na vreugde. Dit is gedoen terwille van rym. So the word vreug, meaning joy or delight, was shortened because of the rhythm and the rhyme in the poem. Hy het geloop met stormdrang in sy bloed. Sy ademstoot 'n hete wind gejaag, die see se branding in sy strenge moed. Toe hoor hy reeds die donker bitter vraag. He ran with storm urge in his blood. His breath pushed a hot chasing of wind. The sea's breakers in his stern courage. Then already he hears the dark, bitter question. Die wedloop van die lewe word metafories gelykgestel aan 'n storm. Dinge gaan soms turbulent of sukkelend in jou lewe. Hierdie strofe bespreek dit. So the race of life is metaphorically equated to a storm. Things sometimes go turbulently or strenuously in your life, and this stanza addresses that. Hy het geloop met stormdrang in sy bloed. He could hear the hy kon die adrenaline hoor pomp. He could hear the adrenaline pumping. Hy is gedetermineerd, het 'n sterk wil of drang om te wen. Hier loop die hardloper teenoor draf wat ons in strofe 2 sien. Hy begin stadiger beweeg as vroeër. So he is determined, he has a strong will or an urge to win. Here the runner is running as opposed to trotting, as we see in stanza 2. This means that he is beginning to move slower than he did earlier. The English is a little bit confusing. The Afrikaans loop meaning to walk, and draf meaning to jog or to trot. So that is a little bit more clear in the Afrikaans. Stormdrang, hierdie dui op die sterk emosionele wilskrag van die persoon. So this indicates the very strong emotion or the willpower of the runner. Ademstoot, adem beteken om te
om asem te haal, to breathe, en stoot is to push or exhale. Die hardloper haal vinniger en moeiliker asem soos wat hy hardloop. So it refers to breath and to push or exhale. The runner is breathing faster and with more difficulty as he is running. 'n hete windgejaag beteken chasing the wind. Dit verwys daarna dat alles wat die hardloper doen ter vergeefs of meaningless is. So chasing of the wind refers to the fact that everything that the runner does is in vain or meaningless. Die see se branding verwys na die golwe van die see. Dit kan een van 3 dinge beteken. Die wedloop vind plaas naby die see, so hy hoor fisies die branders, of dit kan verwys na die manier waarop hy hardloop, aanhoudend sonder opgee, reëlmatig, of nommer 3, die pols van sy bloed wat deur sy are pomp, klink soos golwe wat teen rotse slaan. So the words, die see se branding, refers to the waves of the sea, and this can mean one of 3 things. The raise takes place close to the sea, so you can physically hear the breakers or the waves. Number 2, it could refer to the way that he is running continuously without giving up, regular paced. And the third thing, the pulse of his blood through his veins sounds like waves pounding against the rocks. Strenge moed, strenge is gebruik in plaas van streng terwille van ritme. Sy durf en moed word in die strofe vergelyk met die krag van natuur. Hy is gedissiplineerd in sy sport. So the word strenge is used instead of the word streng for the sake of rhythm. His boldness and courage in this stanza is compared to the power of nature itself. He is disciplined in his sport. 2. Dui 'n wending aan, 'n verandering. Hier verander die gedagtes van die hardloper van positief na negatief, donker en bitter. Hy ervaar 'n bedreiging, hy is senuweeagtig en angstig. So in this case we have a turning point or a change. The runner's thoughts are changing now from positive to negative, looking at the words dark and bitter. He experiences a threat, he is becoming nervous or anxious. Ons het ook 'n versie in hierdie reël, toe hy reeds die donker bitter vraag hoor. Dit is gedoen ter wille van rym, en die dubbelpunt, na die dubbelpunt volg 'n verduideliking oor wat die vraag is. So we have inversion again here. It should have been toe hy reeds die donker bitter vraag hoor, but it was swapped around in order to rhyme. Then the colon, after the colon, follows the explanation of what the question is. Wie is die ongesiene makker in die loop, van wie die voet langs syne die wind van die asem agter hom, van wie die hoop van dat nog 'n bors die dun wit lint mag vind? Who is the unseen mate or friend in the run, whose foot is beside his, and the wind of his breath behind him, whose hope is that yet another chest might find the thin white ribbon? Van hier besef die atleet dat daar 'n ander, sterker atleet is wat kort op sy hakke is en wat hom in die toekoms gaan wen. From here the athlete realizes that there is another stronger athlete who is close to his heels and who is going to beat him in the future. Wie? Die hardloper weet nie wie die atleet is nie, dit dui op die begin van die retoriese vraag. So the runner does not know who the other athlete is, and this word also indicates the start of the rhetorical question. Die woord makker beteken vriend. So the word makker means mate or friend. Daar is ironie in hierdie woord, irony. As dit 'n vriend is, sou hy hom ken. Hy sou ook nie bekommerd gewees het nie. Die ander hardloper is dus nie 'n vriend nie, maar 'n teenstander. So if he were a friend, he would have known him. He also would not have been worried. The other runner is therefore not a friend, but rather an opponent. Die woord ongesiene means unseen.
Hy kan hom nie sien nie, maar die hardloper is bewus van hom. So the word ongesiene means unseen. He cannot see this runner, but he is aware of him. Wie is die ongesiene makker in die loop? Daar is twee moontlike betekenisse, denotatief as ook konnotatief. Denotatief, die letterlike betekenis, daar is 'n ander atleet wat hom gaan wen. So the denotative meaning of this word, literal meaning, there is another athlete who is going to beat him. Konnotatief, figurative meaning, figuurlike betekenis, verwys na die dood of ouderdom. Hy gaan nie vir altyd kan leef of aanhou hardloop nie. Ouderdom, die dood gaan jou inhaal. Omdat die makker ongesiens is, verhoog dit ook die spanning en angs van die hardloper. Hy weet nie waarteen hy hardloop nie. So connotatively, it refers to death or old age. He is not going to live or keep running forever. Old age or death will catch up with you. Because this friend is unseen, it also increases the tension and anxiety of the runner. He does not know what he is running against. Die woord van wie en ook in die volgende reël van wie beklemtoon die ongesiene makker, dood of ouderdom, is besig om hom in te haal of die wedloop gaan wen. Die gevoel van sekerheid wat die atleet gehad, die gevoel van sekerheid dat die atleet gaan wen is besig om te verdwyn. So the words of who that is repeated in the two lines there emphasizes that the unseen mate, old age or death, is busy catching up with him, or that old age or death is going to win the race. The feeling of certainty that the athlete is going to win is slowly but surely starting to disappear. Van wie die voet langs syne in die wind van die asem agter hom, van wie die hoop. Hier vind 'n verandering plaas. In strofe 1 haal die hardloper die ander in en nou word hy ingehaal. Hierdie is simbolies van die lewe. Wanneer jy jonk is of aan die begin van jou wedloop is, sien jy kans vir alles, maar wanneer jy ouer word, middel tot einde van jou wedloop, besef jy dat alles verganklik is en dat jonger mense by jou gaan oorneem. Daar is ook enjambement in hierdie reëls, dit versnel die tempo en pas ook aan dan by die tempo van die wedren. So here a change takes place. In stanza 1, the runner catches up to the others, and now he is the one that is being caught up with. This is symbolic of life. When you are young, at the beginning of your race, you feel equal to everything. But when you get older, middle to end of your race, you realize that everything is transient and that younger people will take over from you. The enjambement or enjambment in this section also speeds up the tempo of the lines, and this fits in with the tempo of a race. Die dun wit lint is die einde van die wedloop, dit verwys eintlik na die dood. So the thin white line refers to the end of the race, which actually refers to the death. And then the rhetorical question, we see the next slide. Die retoriese vraag. Die retoriese vraag beklemtoon dat die ander atleet nou druk op hom plaas en dat hy moontlik gaan verloor. Die hardloper se onsekerheid word hierdeur beklemtoon. Die funksie van die retoriese vraag is om die leser te betrek. Dit laat die leser dink oor die lewensreis en die dood wat aan die einde oorwin gaan word. Onthou ook baie belangrik dat die retoriese vraag nie 'n antwoord verwag word nie, en dus vind ons nooit uit wie die ongesiene makker is nie. So the rhetorical question emphasizes that the other athlete is now putting pressure on him and that he may possibly lose. The runner's uncertainty is also emphasized by this. The function of the rhetorical question is to involve the reader. It makes the reader think about the journey of life and death that will win in the end. And we also need to remember that the rhetorical question does not expect an answer. Thus, we never truly find out who this friend is. Die vreemde spanmaat het hy nie geken. Nooit hardloop hy weer sonder pyn of vrees.
Hy weet, al het hy nou die wedloop gewen, die ander man sal eendag eerste wees. The strange teammate he did not know. Never again does he run without pain or fear. He knows, although he has now won the race, the other man will one day be first. So versreël 18 tot 20 staan nou in kontras met reël 4. Die hardloper was altyd selfverseker dat hy gaan wen, maar nou is hy bang dat hy gaan verloor. So in lines 18 to 20 we have contrast with line 4. The runner was always very self-confident that he would win, but now he is afraid that he is going to lose. Die assonansie van die dubbel E-klank beklemtoon ook dat die ongesiene makker stadig maar seker besig is om nader te kom. So the assonance of the long E sounds emphasize that the unseen mate is slowly but surely coming closer. Die vreemde spanmaat het hy nie geken. Hierdie reël beklemtoon dat die hardloper nie die spanmaat ken nie. Die aksentteken op die woord die beklemtoon ook dat daar na 'n spesifieke spanmaat verwys word. So the line, or this line rather, emphasizes that the runner does not know the other teammate. The accent line on the word die also means that we are talking about a specific teammate. Vreemde spanmaat, ironie spanmaat impliseer dat die hardloper die persoon agter hom moet ken, maar die woord vreemde sê dat die hardloper hom nie ken nie. Die spanmaat is dus dan ouderdom of dood. So irony, the word teammate implies that the runner should know the person that is behind him, but the word strange says that this runner does not know him. The teammate therefore is then death or old age. Dan het ons weer in versie, nooit hardloop hy weer sonder pyn of vrees. Hy hardloop nooit weer sonder pyn of vrees. Nooit word in die beginposisie geplaas om dit te beklemtoon. Daar is 2 konnotatiewe betekenisse hier. Dit beklemtoon sy vrees vir die dood of ouderdom, en dit beteken dat hy nie meer so selfversekerd is nie. Hy sal altyd bewys wees, of daar sal altyd 'n bewys wees van dood, ouderdom of hartseer, van verloor. Die dubbel negatief ontbreek, en dit is gedoen ter wille van rym. So we have inversion again in this line. Hy hardloop nooit weer sonder pyn of vrees. He never again runs without pain or fear. The word never is placed in the beginning position of the line in order to emphasize it. We have 2 connotative meanings. It emphasizes his fear of death or old age, and also that he is no longer so self-confident. He will also always be aware of death or old age or pain or the sadness of losing. The double negative that we usually have in Afrikaans is left out in this case, and it was done in order to rhyme. Hy weet al het hy nou die wedloop gewen, die ander man sal eendag eerste wees. Hy besef dat al het hy nou die wedloop gewen, weet hy dat hy in die toekoms nie so maklik die wedloop gaan wen nie, of dalk gaan verloor. So he realizes that although he has now won the race, he knows that in the future he is not going to win the race so easily, or that he is going to lose. Eendag, dui op 'n onbekende geleentheid, gaan iemand anders die dood wen. So one day means on a unknown occasion, someone else, in this case death, would win. Die ander man verwys na die dood of die ouderdom. Dit beklemtoon dat jou lewensreis tot 'n einde gaan kom. Dit pas ook by die wedloop aan die begin waar jy dink jy kan nie doodgaan nie, en aan die einde besef jy dat dood besig is om jou in te haal. So the other man refers to old age or death. This emphasizes that your journey of life is going to come to an end. It also fits in with the idea of a race, because at the beginning you do not think about death or losing, and at the end you realize that death is busy catching up to you. Die gevolgtrekking, conclusion. Hierdie hardloper kan ook na die mense stryd teen homself verwys. Die lewe is nie altyd so maklik nie. Die lewe is nogal uitdagend. Dus kan hierdie gedig ook verwys na die wedloop van die lewe, die stryd wat ons elke dag moet stry teen al die elemente
goed of sleg. So the conclusion, the runner can also refer to a person's struggle against himself. Life is not always that easy. Life is rather challenging. Thus, the poem can also refer to the race of life, the struggle that they must fight with every day against all the elements, whether good or bad. En daarmee is ons klaar met Hardloper. As daar nog vrae is, vra gerus.